Maluk sira, telespectadores MNTV, ma Cristo Adome. Agora do dao ita iha capelinha Nossa Senhora de Fátima Fatubesi. Maluk sira, ita timoro ansira baibain. Conhece Fatubesi nudar Fátima Nossa Senhora peregrina ninia. Mas be tamba saída macau dehan katak capelinha Nossa Senhora de Fátima, tamba padroeira capelinha ida nenia, mak Nossa Senhora de Fátima. Mas be tamba saída maquema bara conhece o timoro ansira hatene katak Fatubesi ne fatin peregrinação Nossa Senhora peregrina ninia, lá hatene katak ne capela Nossa Senhora de Fátima. Tamba ito se iha memória fresca. Katak iha tempo clandestina, iha tempo resistência a soro invasor indonésio, iha tempo neba. Iha amo bispo Dom Carlos ne tempo, igreja decide, igreja Hanoi. Ato lorisai Nossa Senhora peregrina, nebe hela iha Fatubesi cleurona, mas be ema timuron lá hatene. Objetivo saída. Objetivo ato Nossa Senhora nessa ina nida, ina espiritual nebe iha timuron sira ne fuan. Nossa Senhora haleu, lao haleu timuron. Hoto visita timuron hoto iha rai timur laran toma. Ato halibur sira por encoraja sira. Kata e minha funo, minha luta la mesa. Hau nu dari meninan, hau hamutu koi. Tahu ne malu sira. Ita sei Hanuin mos kata. Iha tinan 2012 to 2015. Igreja Liu Diocese decide filha fali kata Nossa Senhora hamutu koita ia tempo resistência hasor invasor sira to ita ukunan mas be ukunan galabara governante sira povo timoroan sira huso Nossa Senhora peregrina na ton haleu timor agora ia nebe e governante sira político sira começa haluhan kata maroma hamutu koita ia tempo difícil. Tama na igreja decide, ato Nossa Senhora lá, filha fale, a nessa sinal agradecimento, timoro an siranian, ba na infeto, minha presença, iha, rai timor. Tama na maluk sira, momento de ne, ita iha ne. Ita uhin, ato halo reflexão no itoa, quando ba Jesus nini hanori, katak. Buat nebe tama hose liur balaran, lá halo fuere mai, pelo contrário. Buat nebe sai você me lara mas halo fuer tema. Bir mai hane sambai ban. Kita leha muito que evangelho São Marcos capítulo hito versículo sanulo resinhat to versículo ruanulo resintol. Mai ta rona hamuto hafoin ita refleto ito. Jesus halibur fale malubumbo thodi de hembasera. Imi hoto rona hau hodi compreende de diak ba. Lai buat ida iha liur nebe tama hodi halofuer emania laran. Mai be buat nebe sai hosi emania laran rasik mak halofuer ema. Ema nebe iha tilu na to rona de diak ba. We hira Jesus tama ona iha umalaran do kosi ema lubumbo otne ni escolante sira husu nia kona ba aikna noik ne. Jesus hatamba sira. Imi mosla compreende. Imi la hare katak. Buat naran deit nebe tama iha ema nia laran hoseliur labele halofuer ema basa la tama iha emne fuan mai be iha deit ema nia kabum odi sai fali baliur. Nune nia Jesus fosai katak ai han hotu la foer. Jesus simutan hodi dehan. Buat nebe mai hosi emania laran mak halo ema sai fuer basa hosi emania laran hosi emania fuan mak sai hakarak at nebe lorinia ato haloat ato nauk ato oho halo sala fuer ato sai karakten no halo buatat sira hanesan lohi ema a halo fuer laran moras lia bosok lokuan no halok big mosu mai buat sirane hotu mai hosi laran no halofuer ema halok sira ita qualia iha episódio sira antes quando ba Jesus nebe moris iha tradição judaica moris elisa nema judeu sirania moris iha beava judeu sirania hanorin mai be Jesus mai hanesan maromak
tama hem nelet atu hanurin ema. Hatene umbri lei, hatene moris iha lei, I hatene moris iha lisan. Então Jesus hanurimos ita timoro ansira. Atu hatene kata buat nembe tama husilar la halo foer. Buat nembe sai husiliu maka halo foer ema. Halo sira. Ita husu. Tama saída mas Jesus kolia kata buat hotu nebe tama husiliu balar la halo foer ema. Mas pelo contrário buat nembe sai husilar maka halo foer ema. Jesus kolia tamba ma escriba o fariseu sira critica Jesus on escolante sira nebe han pau ka han o hira sira lava fatin ruma mas be fila mai uma sira la faselima sira hande então tuire ma judeu sira ma nebe tama molok tama ba malaran lebe lao hiadaran ka ba mercado ka ba loja ka ba nebe fila ba uma molok han Emane tem que ser faciano ulu makan. Então basira sira frustrado kata Jesus la los. Wai kira Jesus la sai ema judeu lolos. Jesus la halotuir lolos dizem judeu sirania. Tamane Jesus tem. Epa, imine demais. E me preocupa demais o buat liur nenia. E me la preocupa buat interior. Nebe hare fale hanesan buat nabe mahalo saleh liur malah faseliman ne halo foer ne lara malah halo purificação ne malah hamosan hanesan fale tamai malah hamosan ma sai foer ma sai la dia tande ba lisan ne hanori então sira Jesus akara hanori escola sira Jesus critica ma judeu ma fariseu ma escriba sira pode den kata lolos buat interior, mas tidak ada influência vai minha vida toma. Quando lara na kono ho buat apa, halo ema saya. Lara na kono ho buat dia, ema manifesto ho sini halo dia. Mas be buat também mais ho liur, quando ema é princípio, buat liur la estraga ema. Buat também ho lara ma estraga. Então maluk sira, ho dane fo hanuin maita, hanesan ema timuron sira, ho di hanuin filafal. Ita dan para, ita mos lulik buat balo. Iha ita nia tradição, iha lisan balo. Ema balo lulik busa, laham busa. Tambah sira história, sena vão contar. Iha fale tradição balo, sir laham bibi. Iha fale tradição balo, lisan balo, lahan manu makikit. Iha fale tradição balo. Nebe ida koninya buat bando balo. Ida ne Jesus hanori maita kata. Quando ita hare di dia, lei buat tira na beita han estraga ita. Pelo contrário, ita ema forma ita nian saya ma dia co princípio. O hanu insira, o reflexão sira. Ema nebe buat dia na kono iha lara, buat dia sira na Nicolia suli sai mai buat dia. Ni halo buat nebe dia, tam buat dia. Na ia tiau na ni an. Pelo contrário, ema nebe buat taat mak na kono iha ni an, ni hanoi buat taat. Ni toman ho buat taat, ikus ma Nicolia sai mai liat. Ni halo buat nebe la dia. Sira ni hotu Jesus kolia, Jesus hanori mamos mai ta kata. Laos buat nebe tama husiliur mak halo fuerita. Por behir mak kita han batar maran ne halo ita saya matos. Por behir mak kita han ai farina maran ne halo ita saya matos. Por behir mak ema han dit itu ema ne mamar parmate. Por behir mak ema nebe han dit nan ema ne dia kanesa nan ema nebe han dit moro dia ne dia kanesa moro dia. Lai heida. Ia realidade lai heida. Amane maluk sira. Jesus salorinita o di hare filafal. Afinal, ema nebe dia tamane dia ki halaran. Ema nebe dia ki halaran tamane halaran ne. Belik mitin o liga ho maromak buat dia kutunya nai. Pelo contrário. Ema nebe toman ho buat ta. Tamanya nunca for tempo. Atu maromak tama hanya halaran. Atu maromak sobu buat nebe dia ki hanya halaran. O di cura filafal, o di forma filafal, o di arma filafal. Iha niang buat dia que maromak nenia. Amane maluk sira? O evangelho de ne Jesus convida ita. A Tuhan filafal kata ita ida. Saya ma dia que halaran pa
Ato buat dia ne bele sai hosi tenelaran balio. Sai hosi tenelaran li hosi tene ibu ni takoli. Sai hosi tenelaran haturu hosi tene domin hosi tene caridade tene paciência ori tudo ne maselo sai dia. Teman sira mai ta halot maroma ki tenelaran. Halot maroma ki tene fuan. Halot maroma ki tene klama. Rona maroma ni hanore. Halot buat dia hoto nebe maroma kakar fahe maita. Graça hoto pensa hoto e tene am. Ato hosi tene larang sule sai buat dia bai masira sila. Buat dia nebe tene larang sule sai hosi tene lefua. Sule sai hosi tene kolea. Sule sai hosi tene caridade e tene dom. Ato ema hoto moris dia. Tamba ema dia lori buat dia ema dia fahe buat dia ba ema hoto. Teman sira Jesus convida ita. Ite masai dia, laos tama buat dia mai husiliur. Ite masai atmos, laos tama buat atmai husiliur. Mai bem, mai ita hare filafan. Ita ni fuan, ita ni klamar, ita ni moris, masai armazen. Atau ita halot buat dia, halot buat at. Tamba ita maromah ni oan, ita maromah ni ilas. Mai ita sai maromah ni oan dia, halot graça, halot benção, halot virtude ba. Atau hosi taniam, ema dia, hasuli buat dia mai masih. Maluk sera, mai tahare oi tuan tanya realidade nudar timoroan. Ita toma lo bukida. Nebe bele lori ita ba compreende Jesus ni hanor ni evangelho dene. Maluk sera, ita hoto até. Ita timoroan barak. Quando la tua sedang plano ema dia kelah lima. Respeitoso, halo buat hoto mesek dia. Mai be. Quando hemo tua mutin, bolo Maria mutin. Quando hemo tua barak. La conheceu na maseluk. Polia rum granga, tolok tun, tolok sai. La respeita ema, la hadomi ema. Halo barak, halo problema barbarak. Maluk sera na pe. Hoi da nei tadi yang kata. Buat ne mai hosi tua mutin ka. Tua mutin mak falun buat sera ne ka. Tua mak Lori buat asana tama ihe ema atau sai aka lai galabara kita hare ema nebe lara mor sai maselu ema nebe ori malu he maselu kare malu he maselu na dia kalau finge he mutua atau soe buat orang batua atau hetan razão atau dia kata tua makolia lai aluk sira tua ema nebe hatene hemu ne hemu hoto hatene katak ba descansa batoba laos hemu tua atau haloa nunemos além de emanebe hemu tua ita hatene i hema barak toma fuma loronira bele cigarro masuida loronira bele fuma dalla sanulu ruanu cigarro haloa tema ka Jesus dehan lai buat tidak nebe tamah seliur bele haloa em Teman sira mai tangan tua mai husiliu, cigarro mai husiliu, tabaco mai husiliu, buat selo mai husiliu. Então dalla bara, ita tem se reflete Jesus nelia, hodi hanu in fila fale. Dalla bara, ita tambah hatene usa buat sira nebe mai husiliu, buat sira liur ne hanesan. Halo ita tu lakon kontrolu baitanya dia. Halo ita atau lakon domin lakon caridade vai ter maluk sir ori sobo itene domin sobo itene ração ne vai dia mamal maunale hare malu la dia fechau mane hare malu la dia vizinho hare malu la dia tande ba tua boterida ninia ahalo maluk sira hoi danemo satu fuhano in maita katak ohin lorong ita timor ia problema artes marciais dala barak ema nebe toma nona ho buat tar nya tama esa atau haloa ihe esa nya lara dala bara nya tama ihe artes marciais qualquer ida mai be laos nya tama artes marciais mas nya foi sair mat lai nia ema nebe toma ho buat tar tama ne mas que nya tama ihe artes marciais ida tama ihe escola ida mai be dala bara tama nia ia tiona halo tiona buat at nih lara
nia toman tiona ho hahalo kida ne ikus mai nia tama hen mama be nia la muda nia vida los nia tama ma e organização sira tama instituição sira atu muda nia vida atu aprende atu saia madia atu halo dia bara to maluk sira poida ne o hanoi maita kata ita ne maromak nia ita laos lisan makakia kita ita laos artes marciais mak famoris maita ita laos tua mak famoris maita mai di maroma ihe temelaran nia mak famoris maita tamane mai tah kasang hare babuat hotu nebe ita consome ita han ita hemu ita fuma buat sirane buat balo nebe estraga ita kare maluk sira mai tah hanui fila fali tambah saida hau ema maromak ne on ha usa sala ha halok sirane usa sala sasan sirane o di halo fuer haunya an nebe buat fuer haunya larang mak halo fuer haunya narang o Jesus menciona Jesus dehan ida purida ema hanoi naat ba ema selo buat ema husem na larang ema ori malo ema selo buat ema husem na larang ema halo fuer ema selo ikne narang kontangat ema mai husem na larang ema oho malo ema estraga malo tamba buat tatle budu hela iha ema nelar ente Jesus hanori nita atu hare baita nelar ema nebe buat dia ki nelar ni hatene hakribi buat atsira kodi halo buat dia iha ni moris lorong mai ta hotu haka samba atu sai ma dia kusilara atu buat dia ne sai baliu manifesta kata ita ema dia